Eri ni ishomero rya senior erya Kiburaga ruzeru kushanga mu district y'Ibanda kandi eri yatandikire mu mwaka gwa 1981 hansi y'omusinge gw'ekanisa. Rikozere kihango mu kuma by'obuhangwa cyo kureberaho no kubyara emiti okwerekerera bariherire cyo gukora kurundana ebicupa n'endijo myoga ngo kwabeji barukushoborora. Ntereza ishomero ryitu seratora obucupa obuvera omu compound y'ishomero. Obo bucupa tubwihame ebintu bingi, tubwihamu pavers, tubukorera mu dustbin. Hati nko obwire bw'omushana tukwata obucupa tutamu amaizi kwenda ngo emiti yitu etakayomu, tubukomaho tufumura hansi amaizi go gaguma mugushikira round ngaho ko kureba. Nka TV West rukureba ku ishomero eri rukurinde by'obuhangwa twashanga ari hakutendeka beji okora obutafari bwa pavers okuhikiriza omuramwa ogwatandikisha ishomero eri ngo kushomesa omwana w'omwishiki. We first get the oil, spread it inside the mold so that this paver does not stick in. You can make a triple what? Mold. A triple one. Then you make 3 at a go. 3 at a go. And if you can make 50 per day, by the time you finish a week, you have a lot. Okutendeka okukora obutafari obu bitu twamanyisibwa ngu nabwo ekigendero ekihango n'ekyo kurwanisa okushiisha obuhangwa kandi n'omu kuzikora hariho obwegendesereza bw'amaani. Zamara kusya zikagira omurro hati ezo compounds ziforminga carbon dioxide. Carbon dioxide niyo kushanga yazo omwanya na carbon monoxide. Aza carbon monoxide deadly poisonous. So kwenda ngu otakabitinga munonga bikahika kusya bikakwata omurro noziteka mu murro oguringanire bimeltinga hati carbon egumamu. Tukimanyi carbon emwe nezo mu atmosphere konke nyingi yaguma hati ntimanyisa ngo hamuherwa ryona plastics aho ziriho no mwishomero tuza kuzikorectinga nizakorgayo. Ikindi cya kabiri tuza kuzejunsa. Ikindi cya kashatu tutarakore pavers ezi tutekateka ngo myaka eri kwija tuja kuba twine pavers ezikupevinga compound yitu. Patron w'ekibiina kya Wildlife ah'ishomero eri Amos Mugisha nabwe yayoreka eby'obuhingi n'oburiisa ebigenderire kurinda eby'obuhangwa. Kandi projects ezi buri emwe nebisaho endijo icyo kureberaho ebyo kureba kushaga kiyungu nibyo abana barukunaga itwe umuringo wo kuba tubinagamu ntubireta tubigaburira impone zuwareba hati imponezi nazo wastes zazo narshi obubwazo ntuwejunsa nkamaniwa umurutokero rwareba. Mwena nitera omuranga kwenda ngo abantu abari aheru bakosege buyi overa babikose ninga nobasha kukosa ka dustbin gukora compound kudekoratinga compound no gukora pavers. Ekitongole kya Vision Group omu TV West eri kugwa kiri kuhagirwa embassy ya Sweden nicho kiri kwinegeza project ya Green School n'ekigenderwa cyo kutaho kumanya hampinda hinduka y'obwire kandi habwe enshonga egi abeegi bashabwa buri omwe kwejumbiramu. Gasha kwa Timothy Mushabe.